المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين ما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض مغاربها وبرها خصوصا المؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى الرحيم صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وأصلي وأخر أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum bagala radhiyallahu an babus sujudi utawi kiku nerangaken bab sujud. Ani Ibni Abbasin saking Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu muga-muga ngridhoi sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu muga-muga ngridhoi sapa Allah anhuma saking karune Sayyidina Abdullah lan Sayyidina Abbas. Amin. Qala dawu sapa Sayyidina Abdullah bin Abbas qala dawu sapa an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam Umirtu den perintah sapa ingsun an asjuda yen to sujud sapa ingsun ala sab'ati a'dhumin ing atase 7 pira-pira belung. Napa an asjuda yen to sujud sapa ingsun ala sab'ati a'dhumin ing atase 7 pira-pira balung. Din sampeyan nek alal jabhan apa ghairul jabhah? Mun se ala la ala shawab ghaira. Pendi kulune ke ala. Din sampeyan ghaira. Oh, larangan din sampeyan berarti ini. Ghairul jabhati sakliyane bathuk. Dimun ala genten apa? Ghaira. Ghairul jabhati sakliyane batu la ala shawab ghairul jabah wa asyara lan awe isyarah sapa Kanjeng Nabi paring isyarah biadihi kelawan astone Kanjeng Nabi ala anfihi ing atase irungi Kanjeng Nabi wal yadaini lan tangan lan asta lorone Kanjeng Nabi ala anfihi siji ngatasi irungi Kanjeng Nabi belung sing ana di irung wal yadaini lan tangan loro warukbataini lan dengkul loro wa atrafil qadamaini lan pucuk dalamaan loro wa atrafil qadamaini lan
napa niku wau pucuke delamaan loro wala nakfitalan ojo ngumpulaken sapa sira wala nakfita nggih wala nakfita wala tak napa nun nakfit hai nadhammahuma makna ngumpulno wala nakfita lan ora lan ojo ngumpulaken sapa sira athiyaba ing pakaian athiyaba ing pira-pira pakaian wasya'ara lan rambut umirtu den perintah sapa ingsun umirtu den perintah sapa ingsun an asjuda yen to sujud sapa ingsun ala sab'ati a'dhumin ing atase pira-pira pitu pira-pira belung tulang ghairal jabhati sakliyane batu wa asyara lan paring isyara sapa Kanjeng Nabi biadihi kelawan astone Kanjeng Nabi paring isyara ala anfihi ngatasi irungi Kanjeng Nabi wal yadaini lan tangan lan asta lorone Kanjeng Nabi war rukbataini lan dengkul lorone Kanjeng Nabi napa niku wa atrafal qadamaini lan pucuke delamaan loro wa rukbataini lan dengkul loro wa atrafil qadamaini lan pucuke delamaan loro wala nakfita lan ojo ngumpulaken sapa sira Kanjeng Nabi wong sing diperintah niki wala nakfita lan ojo ngumpulaken sapa sira riwayat lain ala sab'ati a'dhumin wala akuffa thawban wala sya'ron lan ojo ngumpulaken sapa sira athiyaba ing pira-pira dodot wa sya'ra lan rambut Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bu aku diperintah sujud nang Gusti Allah ndak oleh sujud nang liyane Gusti Allah sujud niki di atas 7 anggota badan berarti syarat as-sanah as-sujud kudu melibatkan peto anggota badan. Syarat nih kah? Harus tekan nih. Surutus sujud sab'atun. Syarat as-sujud berpeto. Gini kah hadisnya? Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin, aku diperintah melaksanakan sujud atas 7 daripada anggota badan. Syurutus sujud sab'atun. Perta'ayyas juda ala sab'ati a'dha. Yang kita sujud deke petok anggota badan. Pertama antakuna jabhatuhu maksyufatan. Deuna sora buka senika. Cek sampai elang-alange supluk bareng bine iket obu. Cek senika mun bajeng. Syarat nika mun tertutup sujud berarti tak sah, harus maksyufatan terbuka.
nikah. Yang kedua, wattahamulu bi ra'sihi, membebankan pada kepalanya, teket benih pokoknya tapi beda beban abake teket, umpama beri kertas atau tisu nempel ke dei, paham? Nikah syarat nikah at-tahamul bi ra'sihi, beda tekanan, membebankan pada kepalanya, abake tekan. Kemudian wa adamul huwi li ghairihi, mun anggota petok pon beda nikah keterangna ghairul jabhah, tetapi syarat asana sujud nikah. Mun petok anggota badan Kanjeng Nabi isyarah kelaban ala anfihi, kemudian wal yadaini tangan dua, war rukbataini ta'od dua, wa tarafil qadamaini, kemudian koncoon gerigin soko dua. Nikah petok anggota badan harus nempel dalam ngelakuin sujud. Anggota badan harus nikah ala sab'ati a'dhumin. Adapun syarat sujud yang kita nikah beda petok anggota dei maksufatan harus terbuka, wa tahamul bi ra'sihi beda tekanan bene pokoknya wa adamil huwi li ghairihi, dan tidak sujud dan tidak turun untuk selain sujud. Artinya aniat toron gela untuk melakukan sujud. Allah sami Allah liman hamidah. La torona sambian nikah kudu niat sujud. Mun beda toron selain sujud ngalah kontak, ngalah apa? Mabecek sarong umpamana. Berarti sujud tas harus adamil huwi li ghairihi, harus yang kita nikah tak toron dari mancing gelak untuk melakukan sujud kecuali asaja yang kita nikah asaja sujud, tak toron kecuali asaja untuk melakukan sujud. 4. Nomor 5, wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatih, tidak sujud pada sesuatu yang berubah atau aguli, apa? Noro aguli dengan perubahannya orang yang sholat. Asujud kesupluk, asujud kesurban, sabe elanda yakineng, napa nyaman bau. Anapa? Karena yataharraka biharakatihi, noro aguli bi gulina orang sak salat. Mun sabe tak noro aguli. Sabe bebe. Karena sebagian menabi para habaib engki tetap sunnah nyabe surban bau kanan otabe kiri nikah sunnah. Kanan otabe kiri nikah sunnah. Sabai kanan ki sunnah, sabai kacer ki sunnah. Mun Sayyidina Ali mun surbanan lempangaki. Se kacer beda ada, se kanan beda se kacer beda ada, terus sabai ke budi, lempangaki. Ngaku orang habwas ini kene. Surban senikah sunnah. Dalam salat kacer sunnah. Sayyidina Ali selempang lagi. Se kanan ke budi, se kacer ke ada. Nika juga beda isyarah nah. Se kanan se nika napa? Se kacer nika mergene sampai yada, se nika sop aja se coba bagus maju. Se bagus maju, se coba napa mundur. Selempang lagi bisa Sayyidina Ali. Jadi cek sampai asujud dek nikah, mana surbanan, cek sampai kening dek ke asujud dek deih nikah.
Karena agulih noro agulih bi gulina orang sak salat. Tak sujud ke sesuatu yang berubah dengan perubahannya orang yang sholat. Mana sabe? Sebagian para habaib sabe. Anapa? Tocuna tetap sunnah. Sopaja lebih khusyuk. Mone selempangaki takok geger akhir banyak dengan beje ngaku geg bereng surban. Ongke dari sujud, mari sujud Allah sujud bin surban takok geger. Jaga dari sujud ke atas, takut kita kok geger. Cerenglah surban raja gelu nyanyi ngelosot. Makanya sahabat ibu. Kebai sutroh boleh, kebai penghalang. Habib Umar, para habaib, sahabat Al Habib Abdullah Al Muhdar, sahabat senikah. Supaya lebih ke khusyuk. Tayyib. Cak saja sujud, cak saja toron kecuali karena sujud. Cak sampai karena saya lain. Kemudian wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakati. Kemudian wartifa asfa asafilihi ala a'alihi. Jangan mengangkat napa bokong ni kain apa nyaman bengkong cek ngangkat bengkong saya lebih tekih dari cetak berarti bengkong di atas cetak berde bebe kecuali orang saya sholat saya napanya mana saya darurat karena sholat neng kapal masalah ombok rajuh akhir tong ombang ambing posisi sujudnya ke berubah-ubah beri atas beri bawah tak masalah karena kondisi saya tak memungkinkan keng berde saya mewajib bagi kodok anak pemak kodok karena hal-hal sing ini termasuk nadir, termasuk langka. Kecuali neng de ini beda obun tombu obu gembel, tidak bisa. Karena sulit pak elang, sulit buah. Kipun sujud. Karena tombu tak normal tombu na. Bener termasuk obun cetak nih tombu neng de. Kira mah boleh baca pangeran sama tombu. Oh tapi budak golek saya mate. Tobi tak sake. Buang ya tak bisa. Kipun sujud kan eko kapalan kan bodoh isu kapalan sar. Aja sujud kan nih kayak taharrok biharokati kan pada burung beto pada burung kaju nih kan. Dai dari mah tak wajib buang. Uzur termasuk karena li udrihi karena uzur tak mungkin nggak nih kembonan. Se nomor betok yang penekah tumak nina nikah syarat as-sanah napa ngelakonin sujud. Jadi umpama ning dai nika beda sya'run nabatat fiha beda obu setombu berneng kak dinto nika termasuk udzur karena tak mungkin haitsu syaqqa naz'uha karena masyaqqatan syadidatan idhabu ya sake beneka termasuk udzur dadi kipun sujud kan ikam ponan umpamana da ini beda tombuna otabah beda can gelek napa kolek mate kan kolek mate nih kah mone tobi tak sake kapalan ponan sing ning de ini kah iki tak usah pon karena tak mungkin nek epon itu tak mungkin termasuk napa termasuk udzur maka petok anggota badan ini kudu deui kemudian dua telon situng deui tanang dua berarti telok toot dua
berarti lema, bi telapak jari dari kedua kaki, 6 bereng petok, pas petok. Dei, kemudian napanya mana? Tanang 2, kemudian to'od 2, dari situng, telok, bi 4, 2 bi telok telapak tangan, 4 bi lema yang kipeneka lutut, 6 bereng petok yang kipeneka kerikin soko nikah kudu nurak sujud. Jadi apple court nika mau sujud, apple court, paham? Apple court nika termasuk anggota petok sewajib nikah, paham ini? Nah, muna sujud cek sekejap, muna sujud cek sekejap, karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seorang hamba nika sujud, aneka adalah napa seorang hamba ketika melakukan sujud, aneka keadaan paling semak dengan Gusti Allah selain daripada ibadah selain. Walaupun beda khilaf di antara para ulama, tapi sebanyak ngaranin kipeneka bakto ngelakuin apa sujud. Ya, dalam wakil dalam situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada paling semak-semakan orang aqrabukum dalam situng hadis paling semak-semakan seorang hamba dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala yang kipeneka orang sing ngelakonin dalam ngelakonin sujud. Inna aqraba ma yakunul abdu ilallah ayyakuna sajidan. Sesungguhnya sesuatu yang paling mendekatkan seorang hamba kepada Allah sajidan yang kipeneka asujud. Banyak orang asujud kelero. Sujud napa? Sujud syukur. Asal-leberon pandek morola syukur, polan menang bal-balan. Asujud ke pangeran itu harus nutup aurat. Pada biar bajeng dalam sujud harus nutup aurat dan harus andi wudu. Sujud syukur, sujud tilawah, pada baru sujud bajeng. Tapi kan yang asal-leberon pandek asujud. Tandi wudu asujud. Asujud. Syaratnya harus soceh. Karena tak boleh asujud nika dalam keadaan abengkang nika. Ma min muslimin yasjudu lillah sajdatan illa rafa'ahu Allahu biha darajatan wa hatta anhu biha sayyi'atan. Tidaklah seorang muslim bersujud kepada Allah dengan satu kali sujudan saja, maka Allah akan mengangkat derajatnya dan akan dihilangkan daripadanya kejelekan. Orang yang sujud sekalian yang kak derajat dening Gusti Allah, kemudian dosa-dosa sepora dening Gusti Allah. Situng sujudan boy. Ma min muslimin yasjudu lillah, tak ada orang Islam sujud dekat Gusti Allah sajadatan sujud sekalian boy kecuali yang kak derajat. Maka kenangan terbaik waktu ning akhirat engki punika kenangan ketika kaula panjenengan bisa ngelakuin sujud ke Gusti Allah selama odi ning dunya. Ada kenangan terindah saya ngak waktu warga nika. Ternyata apa? Ternyata kaula panjenengan bisa sujud dekat Allah Subhanahu wa taala, ternyata nika kenangan terindah saya kangen waktu saya ngenangan waktu mun odi dalam swarga. Ternyata nika paling seneng. Kadang-kadang bener ngocak. Tak nyapa kangko. Mun lak sujud kangko lek sapa ora? Tak oleh orang ora sujud nika. Mun takjud sujud kangko lek iya. Saumpamana Kanjeng Nabi nyoro sujud ka orang kita nyoro orang laki, orang bini sing ora sujud ke selake. Lau kuntu amiron ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata ay yasjuda li zawjiha
li'azimi haqqihi alaihi li'azimi haqqihi 'alaiha. Lau kuntu amiron mon saumpamana engkau nyoro orang ayas juda li ahadin, nyoro orang lain untuk sujud pada orang la amartul mar'ata antas juda li zaujiha, maka engkau niscaya bekal nyoro orang bini surah sujud dek selake, tapi tak oleh orang asujud dek selain Gusti Allah, tak oleh. Saking dari rajin haan orang laki sewajib tekan bi orang bini. Iki cuma ibu neriat to lah sampean kan oleh daya nato dia nuntut tu. Bukan harus sujud kan kok cek saking sebine iya berdaya to. Kayaknya dah iya selaki tak entos. Sopu lah tak bajeng. Jumatan tak apa, jangan puasa tak apa, sujud kan kau ban, waduh, bahasa tak entos. Terus saking rajin hak orang laki atas orang bini, umpamana Kanjeng Nabi nyoro orang lain asujud pada orang maka Kanjeng Nabi nyoro orang bini surah sujud pada orang laki. Wah ini saking dari rajin. Apa perbedaan rukuk bareng sujud? Fa ammar ruku fa'azzimu fihi rabb. Dalam ruku kau lebih panjenengan soro mengagungkan Allah. Dalam ruku fa'azzimu. Dalam atene ke ngegungaki ke Gusti Allah, kelaban aruku ke Gusti Allah. Wa ammas sujud fajtahidu fid du'a. Dalam sujud kau lebih panjenengan soro memperbanyak doa. Fajtahidu, bersungguh-sungguhlah dalam doa, dalam asujud dekat Gusti Allah, saya tobat pak abid asujud ke pangeran penika atuh dekat Allah Subhanahu wa taala, karena ibak tu asujud penika adalah tempat semustajab. Fajtahidu fid doa, maka bersungguh-sungguhlah tatkala berdoa dalam sujud kala, karena penika se lebih mustajab kabulaki tining Allah Subhanahu wa taala. Fi tenere ngaruku aruku nika ngegungaki Gusti Allah, soro ngegungaki Gusti Allah, mana sujud soro ongku-ongkuan paserius sujud dekat pangeran. Soro banyak doa, paongkuan oleh minta dekat Allah Subhanahu wa taala. Bada sahabat mator dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki peneka sahabat Rabi'ah bin Ka'ab. Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab patabari tining Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faatihi bi wudu'ihi wa hajatihi. Situng bekto sengkok nginep bi Kanjeng Nabi pas bingkok wudu, air sek kebe aing sek kebe wudu, tempat sek kebe wudu, siapa ki ben hajat-hajat keperluan-keperluan Kanjeng Nabi. Siapa ki bingko dabun Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab alatin ke Kanjeng Nabi hajat tuh siapa ki keperluan siapa ki tempat wudun siapa ki faqala, maka Kanjeng Nabi ada bukan kok ya Rabi'ah salni, Rabi'ah minta ben ka sengko. Maka Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab tak mikir dunya sakale. Fakultu as'aluka murafaqataka fil jannah, kaula nyoon tro dadi kanjana panjenengan sampai ke swarga. Kaula tro abareng panjenengan sampai ke swarga. Nika bidana sahabat bi kulit sampean. Cek saking kula pun panjenengan sik patabari mungkin minta urusan dunya, jabatan, kendaraan, mas-masan. Tapi sahabat lain permintaannya. As'aluka murafaqataka fil jannah, ya Rasulullah kaula tro dadi kancana panjenengan asanding ngebon panjenengan sampai ke swarga. Karena Sayyidina Rabi'ah oneng sengko bene papan Kanjeng Nabi. Lamun kok masuk swarga tapi tak pangkibi Kanjeng Nabi percuma. Beneng kok mun masuk swarga tak kira pada bi swarga Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pasti berneng a'la iliyin, tempat sepaling tinggi. Rabi'ah orang biasa ada pun Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab. Kalau nyoon ke panjenengan sapa je kaulah dadi kanjeng panjenengan.
Kanjeng Nabi ki matabar ke Sayyidina Rabi'ah, awa ghairu dzalik, apa ki ibadah selain najir wahai Rabi'ah, la huwa dzaka ya Rasulullah, cuma ini kesadati pengetahuan kaulah. Apa tabar di Kanjeng Nabi, awa ghairu dzalik ya Rabi'ah, apa beda boleh permintaan selain najir ya, huwa dzaka ya Rasulullah, punten namung penika sedati permohonan dan kaulah, permintaan dan kaulah ke panjenengan. Apakah Kanjeng Nabi ada budak ke Sayyidina Rabi'ah, coba minta kangkok ban, meminta swarga, minta ke Gusti Allah, syirik ban, tak boleh minta sana Gusti Allah enten. Karena oneng sahabat Rabi'ah minta ke Kanjeng Nabi ke ngisoro minta ke Gusti Allah. Tahu saya langsung jelas. Saya berhak melebu orang ke swarga Gusti Allah, seberhak beri hidayah Gusti Allah. Sayyidina Rabi'ah aneka minta, sahabat Rabi'ah aneka minta ke Kanjeng Nabi sopaja minta akidah ke Gusti Allah, as'alukah kula nyoon ke panjenengan, nyoon aki ke Gusti Allah daya. Pah pola minta ke orang dua aki kok nderem Mas, maksudnya me dua aki ke pangeran tak apa-apa sampean minta dua bu, dua aki kok bu, maksudnya minta aki ke pangeran, bener minta ke embu yai dua aki kula yai malah lancar yai, cuma minta kangkok, minta ke pangeran maksudnya minta tolong dua aki kok ria le sana sampian rang-rang ngerasani orang le sana sampian tak tahu nyanyi masalan lebih banyak etere mana minta aki dah ke Gusti Allah. Huwa dzaka ya Rasulullah, punten kula tak nyon apa-apa kecuali nyon panikah terus dadi kanjeng panjenengan sampai ke surga. Apa lantas Kanjeng Nabi ada bu, tenang apa jangan kok tangguh bingkok enten engkok Nabi apa saya minta bingkok pasti terima. Apa ada pun Kanjeng Nabi, a'inni ala dzalika, a'inni ala nafsika bi kathratis sujud, tolongin sengko untuk mewujudkan pengeterok nabaan, untuk mewujudkan permintaan nabaan. A'inni ala nafsika bi kathratis sujud, banyak sujud ke Gusti Allah, tolongin sengko untuk sujud ke Gusti Allah. Wari tak tahu apa aja masuk surga ulah direng delem sujud atau sujud bajang tak bajang, tomaton omong sepenting atena sujud, sepenting atena bersih. Dari masjid ya sahabat nih kah tanggung di Kanjeng Nabi, apa canang kok bon pasti masuk surga enten. A'inni ala nafsika bi kathratis sujud, tolongin sengko untuk membantu sengko mewujudkan apa sih keteroban baan bi kathratis sujud. Abang karo semak kiai semak Kanjeng Nabi kok soro banyak sujud. Nah, jadi cek sekecil mana sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pah bejap sih ngerasa akhirnya sujud ke pangeran nih kan, ya. Kanjeng Nabi lahir dalam kebenaran sujud, sajidan, syakiran, hamidan, kanahul badru fi tamami, sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirat kuaku, egatella bekas-bekas sujud nih kau egatella. Sampai ke surga, sampai ke akhirat, ya bekas-bekasan apa? Sujud. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kata lah aku deui si memancarkan cahaya ning akhirat. Simahum, mereka nampak fi wujuhihim, di wajah-wajah mereka atharis sujud. Iki mereka ning dunya orang ini mun ahli sujud paki bakal nampak ning wajahna gila iki paneka bekas-bekas sujud. Nah ini termasuk sifat para sahabat, sifatin dening Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum
tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. Allah Ta'ala nyefatin orang-orang sabar kanjeng Nabi. Walladzina Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusna Gusti Allah. Walladzina ma'ahu ban orang-orang sabareun kanjeng Nabi. Apa saya kata? Asyidda'u 'alal kufar. Keras dak orang kafir, benih mate orang kafir benih. Maksudnya tak gelem pada bi orang kafir, pakaina, gayana, atribut-atribut orang kafir, hindari kabeh. Nika saya kata orang sabar bi kanjeng Nabi nika. Ruhama'u bainahum, saling mencintai, saling mengasihi di antara satu yang lain pada Islam mah. Makin kan enten Pak. Dari kafir sayang pada Islam mah cek kereng. Ada patang nisr pada Islam ini. Pada Islam Al-Qur'an apa ada, pangeran apa ada, kiblat apa ada, nabi apa ada, Qur'an apa ada. Tapi pas amoso pada Islam, padahal sifat sahabat nih orang-orang sabar kanjeng Nabi, asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum, saling mencintai. Makin sobu Masya Allah. Kipun lah depak ponan kedebun kanjeng Nabi dengan akhir zaman penika ponan. Bekal cabut rasa rahmat, bekal cabut rasa nisr ponan. Reng soki letan di nisr dereng setan di. Orang pejabat letan di nisr boleh ke rakyat. Sobung pun rasa nisr. Debu kabeh ponan. Nika pun termasuk tanda akhir zaman nika ponan. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Termasuk tanda-tanda orang sapulong bi kanjeng Nabi, orang-orang yang bersama Nabi ki beneka ketela asujud arukuk da ka Gusti Allah, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Bene ngecap celeng ruah ro tau rebri remas honta gento sakit tak ngerti. Ya tak apa-apa ya. Keng kuak gue temun na beneneng tunya keng neng tunya katela bersinar Pak. Wajan orang salia sujud nikah lain. Lebih ketengal bersih. Ya mah tak bersih baca tak wudu to. Paling enten 5 kali arau dalam sehari. Mecotanang. Ya maka orang-orang di luar Islam ni keheran ada orang Islam Saudi ning negara tropis mungkadung panas. Mak bisa tek kening penyakit kolek joreng panas kadar ya kita ternyata wudu nih kah paling enten meco tanang sehari semalam tinggi penika 5 kali meco muah meco tanang tinggi jadi walaupun odiu ternyata rahasia nah karena orang Islam seneng wudu jadi sujud jadi jaban seroban mana sujud cek terbenteran nikmatin sujud karena nikah adalah paling makseman seorang hamba kabula gelek paling semak dari Gusti Allah ketika ngelakonin sujud jaru keburu tak nengeding Allahu Akbar lah juga aja abalap Nabi ngepot ngabalap Nabi sama bi imam cek cermat aku lah jadi pun cek sampai ngadain cek sampai cegah dari sujud ngadain imam mak tak takut dadi cetak himar jangan kanjeng Nabi orang saya ngadain imam saya sujud jaga kada sebelum imam kita sujud sujud imam kita panjang sujud boleh nyongop durung boleh enggak terenggiling orang boleh saya dente ngangkak sakone ki kami aler kada te imam wah gua dia keburu kata apa mentar muka tadi ilmu semanfaat tadi jaru keburu mana sujud nih kah
La ilaha illallah anggota badan jadi pesemu teket deui tanang dua taat marsi nikah nikah napanya mana gerigin delapakan saka dua bedere ngasujud ning dakundak tak nemu kenengan dadi bengkong budi-budi bengkong berbobo cek ke beri atas cing baca apa jeung ning dakundake bebe mosok asujud mun deui asujud nikah mun ruku ki ngeneng dakundok apa bobo TV semua teki dakundok asujud beda banyak neng yo video neng apa aja neng internet je mak ada iya neng asujud boleh semiring tahu mau asujud bengkong kudu beri atas cetak boleh bobo utang tak moro tak ada boro cetak tak ada dereng nyari selurus teting ngacer napa nyaman asujud dek kanan dek deje tak ada dek kiblat sujud dek deje polan mun desah kan cetak kita sujud tadi langsung merenggok nganan nggih Masya Allah badai separuh neneng ngelawan masjid separuh neneng ning dakundak separuh tak nyeting taat ta tak sajareng kudu taat dua dadi model mereng separuh na beudeun ning dakundak separuh beureun ning etana dadi ro separuh sujud iki jangan nikah mun sujud petepak sujud paling enten 3 kali Kanjeng Nabi sampai 10 kali mun sujud maca subhana nikah beda sada boleh 5 kali paling didik pun taslis 3 kali cek sekejap sujud ya iya cek keburu kata apa mereka bojo ngabledos ini tak minta ada tak dua anak entah apa mentermu ketetian masih manfaat nikah nyon sapora kurang lebih nah pola bade sahalan menteri sapora mun bade bener menteri terima jadi Kanjeng Nabi perintah asujud nikah melibatkan petok anggota badan nah, jadi syarat-syarat yang digelek yang menika mun toron gelek aja sampai asajeh toron kecuali saja yang menika karena ngelakonin apa asujud adapun mun bade elat-elat selain karena neng kapal terombang-ambing boja apa cetak beri atas boja apa bongkong boda atas kadang boda bobo kan ki tak masalah ki boda si wajib ngodoen karena termasuk langka sehal ngak nikah artinya benian bareng penyakit sedoi kuluk kering atau boda tombu obu nya ki pun ngak nikah ki pun boleh apa boleh buat pun jadi nikah syarat tah orang asujud harus anggota petok harus paham iki kemudian cek sampai deui nikah tak terbuka harus ketela senikah seimamaan pakai imamah pakai surban cek sampai tertutup di surbanah karena mun asujud deka bareng senor aguli dak aben kecuali sabe bebe sajade utawa surbana ridak sabe bebe maka hukumnya tak apa-apa mun noro aguli bi guli noreng sabajeng terus ke baya sujud maka hukumnya tasah taib kemudian membebankan tahamul teket dari beneka teket cek pokoknya tak toron kecuali asaja nomor 4 toron dari mancing tak saja kecuali asaja ngelakonin sujud dan cek sampai asujud deka bareng atau sesuatu saya berubah saya aguli kalaban gulina musolli nah juga tumak nina lah tumak nina ini boleh sepenting ini tumak nina ki biqadri subhanallah tumak nina ini maksudnya diam setelah bergerak diam sejenak setelah bergerak Allahu Akbar ambu sekecil Allahu Akbar mun tadi ambur jangan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar tahu nih ngacidek sire nih tarawih pas 3 menit Allahu Akbar
Tahun ning kipola tak toki. Muncan gule sa uningan gule kitu maknina ni kay syarat pon rukun pon nika. Syarat tak sana sujud ki kudu beda tumaknina. Nah, tumaknina ni kan maksudnya nengeneng semarin aku diam setelah bergerak nika nyaman tumaknina. Pecik anu nongku dalam sujud nika patumaknina cek ruka buru cek napa nyaman cek pikiran apa lah tepak nika tepak sujud nika doa minta ke Gusti Allah mun tepak ruku ngegungake ke Gusti Allah mentar muga ilmu semanfaat amin. Umpama beda orang seoleh sujud pada orang maka niscaya Kanjeng Nabi bakal nyoro orang bini asujud de orang laki yakni dak selaki dak laki nah. Tapi tak oleh asujud kejaba sujud ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, ben sujud nikah termasuk napa nyaman sebagaimana sahabat Rabi'ah bin Ka'ab seminta masuk surga bi Kanjeng Nabi sora banyak ngalakonin sujud. Artinya namun pada orang letak sujud sama sekali ke Gusti Allah. Kebatiraki kuaku tandi tanda-tanda ning muah kelek tanda-tanda sujud karena orang saat sujud ning dunya menikah kakue pangki ning akhirat simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Masih nyaman sujud mana tak sujud sekali kayak cempleng je lah kan pada kayak cempleng mulai dari Fajaran Timur sujud je ulung-ulung kayak cempleng benih gini aja kere benjut lumayan ya kan aja wab sujud tepak jemput kula abi ni boleh bener Fajaran Timur engki blok di mak neng penganan Pak Du ni ka kere kiye benjut engki lumayan ka abi ni boleh ri sujud cek Fajaran Timur mereka sujudnya ini gini andi ilmu nak ketang banjut yang ketang kan dia mau dion tujuh nyal ketik mau ne penang elantor kene ngangen lah ngantok keker di ibi dek je ketang lah kalau tahu gawak muni gini deh jengkau la ilaha illallah tadi sujudnya mana sujud ki mono ku sujud wah syek kebuat dirinya mana tok lah sujud ketara jahlia sujud je syeknya mana Allah nah wallahu alam bisawab Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاءك يا علماء نهضى بالخير نوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واغض عنا ربنا
كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد ربنا الفاتح لحضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغارب هابرا ثم إلى أهل البيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان يوم الدين ثم إلى كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغارب هابر وبريا خصوصا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وبن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالي عقسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود شبكر بن سالم وكعاق بن سالم قطب الرباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني حسن الشاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد البارس ثم إلى روحي إلى قطب شطب البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زين الهبشي قطب الملي الحبيب علي الهبشي وأصول إمام قدم ثان عبد الرحمن السقا أولاد مرمضر وإخواني الحبيب عبد القادر بن أحمد جيد الحبيب العلامة محمد بن علوي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي ثم إلى روحي الحبيب علي كريتا والحبيب محمد بن طار الحداد والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب شبوت بوتي والحبيب عبد الله الحداد سانين والحبيب حسن بهارون الحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب علوي بن سقاف والحبيب هادي بن شبوكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سقاف والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه مالام والحبيب صالح بن صحيح تنقل والحبيب هادي بن عبد الله الهدار والحبيب أحمد الهدار سرمبي والحبيب صالح الهدار سرمبي وأصول إمام فريم ثم إلى روحي كي هدي جاسم نرسل وزوجته وكي هاشم رافي وزوجته وأصولهما وفرهما ثم إلى روحي الجد عبد الله وزوجته ثم إلى روحي كهجي عبد الله محسن وزوجته وكهجي عبد الحليم جاسم ثم إلى روحي كهجي معروف عارفي صبي هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة واسم الجنة ويسكنهم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.